Ngadar es buah. Aing belawak belawak mana yang banget. So, anggar kene ya kebuka. Aing anginum. Pirang anginum doang. Aing mun godo mending dina dong nagenya. Godo hanut. Ngabulkeun teh. Insyaallah. Puasa nyalap capek sungguh. Itu nah di Badong. Puasa Cidubai rok dengan petan bebek. Plok deui plok gitu. Huh?